manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kat pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga mariplayan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudnoanagan tintay patangatangay drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ti pamilya Gorospe kan Toscano, dita Cagayan Valley from Annalisa Toscano. Ni Annalyn Galam, ni Shane Valdez iti Saudi Arabia, kan Jerry Salibad iti Kalinga. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami. Mayat-mat ididamo, ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa, rogyak man nga rod ti agsalaysaan. No kastamot la akanayon ti panagapayo, nasaysaya at no agsina kayo. Kay kaya't ko ano siya? Nakarkarupay nga kay kayat ko May mayat atawanan ti sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rodan, tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit laang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngam sinalat ti ibagbagada. Naibagak lang agsinadan, ngam paypay sundamutin. Kung kunaklaang dayjay, ngam kinapudno na, jak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rudmet dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdenada. Kasjay damutan. Jak kayat nga agsina dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tan agsisingput kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakkelanda pamilya. Ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramed. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apain nga. Gano si kati kanayon ang mga apakan niya. Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adrakkelyo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo nga men tagpakumbaba. Tagpada kayo nga men anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kaya tan ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Wanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na itan ang desisyon nyo. Uwan, tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laang ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laang ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay nga nanang.
Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya, no di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Nya. Iso ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay nalawa adag at itawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan, tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam? Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, adani ka. Ay, unay matanan. Nagrigat mat data nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagak. Ngam ne, dak kayat amakita nga addasaan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang mat niya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa nga. Uwi na. Santan nga agsina. Ngam, kas ano ngay. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit, agbalbaliw ka nga minan Si kate agbalbaliw. Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang. Kit na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasaya nga ron. Ngumnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayon. Kit di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma, tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karo pa nyo. No aga pa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kayat mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agawa ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun asweet yu adwa, mare. Kasla italaang agpost ka itiladawan nyo Uwan man, Lolit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Jakon rin replyan, comment mo. Uretain heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano katsyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta ay Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin nayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay.
Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. No da kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti imatado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itan kita ma. Ay, una niya. Umay ka nga ro din. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, dani ka. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit? Ay, Dario, ikisnak tapno makita dia. Ikisasasawambot. Ni, darasam atak pumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam iti pingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kada Lolit. Umapapal tansan. wan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat alangan nga siyak temang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan iti pingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay jay kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga ta nga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa tamanan. Pag sinahan tayo dati. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan ni. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto kamat iti si dama. Nalpas akon nga nangan. Sidak lang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tikas ta nga ramit mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom no daduma. Dario, Dani ka. Adda kayaw. Umayak man. Ni nanang. Ay, dirasam. Ang kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw ikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo, ta itimplaan kayo. Ay na, saanon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod, ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami mutakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan Dario? Sumangpat ka waram tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akarupa dita paraangan.
Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isimpa dagjay. Nabanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kahit mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga na po kawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Sika lang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Jakon maisubli day ta. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag kan nga. Hindi pala kumaa. Urayak nga ramidam day ta. Tapno nawaya akmatang. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itaddakan no amin ija kabsat ko kat nohang ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dayta nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta nga agsina ta. Ta nagkasarta ka no ngamin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni Dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kin ni Dani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta Dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbakatan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasidan o agsina ta. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan takay din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbaga. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinangipilit nga agsinada. Ay, wen nga rod, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom ti tawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masaduta ng hagtalon. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na kuma. Abda na padong parak abakat. Kat intaray mo dito ospital. Anya? Pangasing Dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag kin ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatan. Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawanan na ko madani ka asawak. Sorry. Agsinop lang ta ka din Tornuson tati saan ta pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan.
Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat ka na. Pakawalan na ko man. Pagsinublan tanda ni ka, bakit? Manjakon, pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan ta ti amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami latang ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa.